amahoro y'Imana kuri udukurikirana unyuze kuri zicano zacu zombi arizo AMTV show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano na gushishikariza gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye mu mbere y'irwo n'amakuru ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Nimba kunze ibiganiro byacu bisharinge bigere kuri hashoboka kanda like ndetse twanasangira ijambo aho hasi muri section ya comment usize igitekerezo cyawe. Nguhaye ikaze nyemerera dufatira ikiganza ku kindi nkwerekeze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe igice kinini cy'uburasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kwibasirwa n'umutekano mucyo uterwa n'imitwe twaje intwaro, umubano hagati ya Kongo na Uganda wongeye kwigaragaza nk'ingenzi mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba no gushakira amahoro arambye akarere k'ibiyaga bigari. Ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yajyanye ibiganiro byihariye na Perezida wa Kongo Felix Kisekedi i Kinshasa. Ese uru ruzinduko rushatse kuvuga iki muri iki gihe? Ni mu gihe ibihugu byombi yigeze kutumvikana ushingiye ku mateka yabyo. General Muhoozi Kainerugaba agisoza uruzinduko rwagiraga muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yaburiye Wazalendo ndetse anavuga Imyato Perezida Paul Kagame. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yikomye imitwe ya Wazalendo. Leta ya Kongo yitabaje mu ntambara rwana n'umutwe wa M23 ayigaragaza nk'imitwe igambiriye ikibi. Nyuma y'uruzinduko rero hari abajyabona ko kuba yagiriye uruzinduko muri Kongo bigaragara nkaho yateye umugongo u Rwanda cyangwa se atacyumvikana n'u Rwanda. Uyu general yashyira agaragara ifoto ari kumwe na Perezida Paul Kagame, avuga ko Perezida Paul Kagame amufata nk'intwari ye. Ngayo nguko aya ni makuru kwibandaho mu yigano yacu makuru banatwe guhera kuri uyu munota kwa nyuma iyi nkuru irangiye. General Muhoozi Kainerugaba yajyanye ibiganiro by'icyubahiro na Perezida wa Kongo Antoine Felix Kisekedi. Kisekedi yakiriye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda mu biro bye i Kinshasa. Ibi biganiro bibaye nyuma y'umunsi umwe General Kainerugaba huye na Lieutenant General Gilles Banza Milambwe, umugaba mukuru w'ingabo za FARDC, bagasuzuma imikoranire y'ingabo z'ibihugu byombi by'umwihariko bikorwa byiswe Operation Shuja. Ingabo za Uganda Updf na FARDC za Republika ya Demokarasi ya Kongo batangije mu gushyingo mu mwaka wa 2021 mu rwego rwo guhashya inyeshyamba za ADF zifitanye isano n'umutwe w'iterabwoba wa Islamic State zibasiye uburasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru dukesha ikinyamakuru cyo muri Uganda cyitwa chimpreport.com gitangaza ko Perezida Kisekedi yakiriye General Muhoozi Kainerugaba amugaragariza ko ashima uruhare Uganda ikomeje kugira mu guhangana n'umutekano muke mu karere. Yashimye intambwe Operation Shuja imaze kugeraho mu gushegesha bikomeye ibikorwa bya ADF, kugarura agace kanini mu maboko y'ubutegetsi ndetse no gufasha abari barahunze kugaruka mu byabo. Perezida Kisekedi yagize ati, ingabo za Uganda zagize uruhare rukomeye mu kugarura ituze no gutanga icyizere mu baturage bari barabuze amahoro igihe kirekire. General Kainerugaba Muhoozi yagaragaje ko Uganda ihagaze bwuma mu gushyigikira amahoro arambye mu karere kandi yiyemeje kurushaho gukomeza ubufatanye mu bya gisirikare hagati ya Kampala na Kinshasa. Yavuze ko imikoranire mu by'umutekano ari inkingi y'ingenzi mu kuzamura iterambere ry'akarere. ADF ni umutwe w'inyeshyamba watangiriye muri Uganda mu myaka y'1990 ariko umaze igihe ukorera mu mashyamba y'uburasirazuba bwa Kongo, aho unatangaje ko ifatanya na Islamic State. Uyu mutwe wagize uruhare mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeye bigamije kwica abasivili n'inzego z'umutekano muri Uganda no muri Kongo. Nyuma y'ibitero by'ubwiyahuzi byabereye Kampala mu mwaka wa 2021 byashinjwe ADF, ibihugu byombi byatangije Operation Shuja bitangiza ibikorwa bihuriweho byo kurwanya uwo mutwe binyuze mu kohereza ingabo n'iperereza mu bice bikomeje kugira umutekano muke. Iyo operasiyo imaze kugira uruhare mu gusenya ibirindiro byinshi by'izi nyeshyamba, guta muri yombi cyangwa se kwica bamwe mu bayobozi babo bakuru no gufata intwaro n'ibikoresho byifashishwa mu gutegura ibitero. Nubwo hakiri ibibazo by'umutekano, abategetsi b'ibihugu byombi bavuga ko Operation Shuja ari urugero rwiza rw'imikoranire y'ibihugu byo mu karere mu guhangana n'iterabwoba. Urugendo rwa General Kainerugaba i Kinshasa ni kimwe n'izindi nzinduko amaze iminsi akorera mu karere kuva yajya ku buyobozi bukuru bw'ingabo muri Werurwe mu mwaka wa 2024. Kuva ubwo yakomeje guhura n'abayobozi ba gisirikare na politiki hirya no hino ku mugabane wa Afurika mu rwego rwo guteza imbere ituze, kurwanya ibikorwa by'ubuhezanguni no gushyira mu bikorwa icyerekezo Uganda ifite cyo kugira uruhare mu bikorwa by'umutekano uhamye mu burasirazuba na Afurika yo hagati. Uganda na Kongo bifitanye amateka akomeye y'ubufatanye mu muco, ubukungu n'amateka, ariko n'umubano wabyo wagiye urangwamo ibibazo nk'iby'imipaka, impunzi ndetse n'inyeshyamba. Mu myaka ya vuba
ubuyobozi bw'ibihugu byombi bwahisemo inzira y'ubufatanye bufatika bushingiye ku mutekano, imiyoboro y'itumanaho n'ubucuruzi. Impuguke mu by'umutekano zivuga ko uruzinduko rwa General Kainerugaba rurushaho kugaragaza ko Uganda yifuza komeza gutsura umubano n'uburasirazuba bwa Kongo, gukumira kongera kwaduka kw'inyeshyamba no gushinga imizi y'ubwiyunge n'amahoro arambye. Mu gihe politiki yo mu karere igenda ihinduka, Uganda ikomeje kwigaragaza nk'igihugu gifite uruhare rukomeye mu guteza imbere amahoro n'ubufatanye mu karere k'ibiyaga bigari. Abasesenguzi bamwe babona uruzinduko nk'ikimenyetso cy'uko ubutwererane mu bya gisirikare hagati ya Uganda na Kongo bukomeje gushimangirwa. Bagaruka cyane ku musaruro wa Operation Shuja, bavuga ko ubufatanye mu kurwanya ADF bwagize uruhare mu gusubiza amahoro mu bice bimwe bya Ituri na Beni, abaturage abenshi bari barahunze. Hari abandi kandi babona General Muhoozi ari gukoresha izi ngendo nk'igice cy'imishinga ya Uganda yo kugira ijambo rikomeye mu karere, cyane cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yugarijwe n'imvururu, kandi ibihugu byinshi byo mu karere bifite aho bihuriye nabyo. Uruzinduko rufatwa nk'intambwe ijya imbere mu kongera umubano w'ubucuruzi n'inyungu rusange, cyane mu bijyanye n'imihanda n'inzira z'ubucuruzi zihuza Uganda n'uburasirazuba bwa Kongo, aho Uganda ishora imari mu bikorwa remezo. Nubwo ibi bihugu uyu munsi umuntu yavuga ko bibanye neza, hari amateka maremare y'amakimbirane hagati ya Uganda na Kongo. Aha nakwibutsa intambara zo mu myaka y'1990 kugeza mu mwaka wa 2000, intangiriro y'intambara ya Kongo, aho Uganda yagiye yohereza ingabo muri Kongo mu rwego rwo gukurikirana inyeshyamba za ADF zari zarambutse umupaka. Ariko nyuma Uganda yashinjwe n'ubutegetsi bwa Kongo gushaka inyungu mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no gufasha imitwe yitwaje intwaro nka RCD, Rassemblement Congolais pour la Démocratie. Mu mwaka wa 2005 urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICJ rwemeje ko Uganda yarenze ku burenganzira bwa Kongo mu gutera igihugu cyayo no kwiba umutungo kamere, ruyisaba kwishyura impozamarira ya miliyari nyinshi z'amadolari. Kugeza ubu hari ibiganiro bijyanye n'uko iryo deni rizishyurwa, nubwo impande zombi zagiye zibangamirwa n'uburyo bwo kubishyira mu bikorwa. Uganda kandi yagiye itunga agatoki Kongo ko ireka ADF ikagaba ibitero muri Uganda, mu gihe Kongo yashinjaga Uganda kugira uruhare mu gushyigikira imitwe yitwaje intwaro muri Kivu. Ibibazo byagiye bigira ingaruka ku mibanire y'ibihugu byombi, nubwo ibihugu byombi byagiye bigerageza gushaka umuti w'ibibazo binyuze mu mishyikirano. Uruzinduko rwa General Muhoozi rufatwa nk'urugero rw'uko Uganda na Kongo bashaka gushyira imbere ubufatanye aho guhangana, ariko kandi ntibiringagije amateka y'ibibazo bya politike byagiye bibaranga. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yikomye imitwe ya Wazalendo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitabaje mu ntambara irwanamo n'umutwe wa M23, igaragaza nk'imitwe igambiriye ikibi. Muhoozi yabitangaje nyuma y'amasaha make avuye Kinshasa mu ruzinduko rwasize abonanye na Perezida Felix Kisekedi Antoine. Uruzinduko kandi rwasize igisirikare cya Uganda Updf na FARDC ya Kongo bisinyanye amasezerano mashya y'ubufatanye mu bya gisirikare, n'amasezerano yemerera UPDF kurasa imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. General Muhoozi mu butumwa yanditse ku rugaga rwa X yagaragaje imitwe ya Wazalendo ubutegetsi bwa Kisekedi bwitabaje muri intambara ingabo zabwo zirwanamo na M23 nkiteje ikibazo, ayiteguza kugabwaho ibitero aho iri hose. Yagize ati Wazalendo rwose ni imitwe igambiriye ikibi, mu byizere ingabo zihuriweho na UPDF na FARDC zizabagabaho ibitero. Aba Wazalendo bose ibitero aho bari hose tuzebagabaho, cyetse niba abanyabwenge bihagije bakamanika amaboko. Uyu mujenerali mu bundi butumwa yashinje Wazalendo kuba zimaze igihe zica abaturage barimo n'abatuye hafi y'umupaka wa Kongo ndetse n'igihugu cya Uganda. Nyuma yaho uyu mujenerali yavuze imyato Perezida Paul Kagame. General Muhoozi Kainerugaba mu bundi butumwa ndetse kuri X yongeye gushimangira ko Perezida Paul Kagame akiri intwari ye. Ibi yabihuzaga na bamwe mu bahuje uruzinduko rwe i Kinshasa no kuba asa n'uwateye umugongo u Rwanda akayoboka Kongo imaze imyaka irenga 3 idacana uwaka n'u Rwanda. Muhoozi yifashishije ifoto ya Perezida Paul Kagame yagize ati aracyari intwari yanjye, urukundo rugumeho. Uyu no musozo wacu w'inkuru, reka ngushimire cyane ubana natwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombi arizo AMTV Show ndetse na Gasabo News 24. Amakuru nk'aya kagaruka. Shalom.